Geleskede sallanır selvi dalları. Selam aleyküm, merhabаңыз, kıymetli teleseyircilerimiz. Uyanыңыз efirde Vatan ile Sabah programması. Mına bir ay evvelsi biz yayınlamak başladık. Bugün ise kışның birinci haftası geçti demege de mümkün. Tamam geçken pazar günü biz kışны selamladık ve karşıladık. Bugün dekabrның 8 günü ve Halkara Ressamlar günü kaydetildi. Takvimlerimizde ve içtimai ağlarımızdaki takvimlerge kullanarak biz bu bayramını kaydetken bütün zenatdaşlarını bu günü ile hayırlayımız ve onlara tükenmez ilham tileyimiz. İsmet Şeyhzade деген bir belli Kırım Tatar ressamcısı geçken hafta bilemiz ki öz sergisini takdim etken edi ve gayet güzel şekilde bizim kadimi hanlarımızdan birini temsil etken edi. Bu hafta bizim haberler yayınımızdan siz endi tanış oldunuz bizim kıymetli teleseyircilerimiz. Biz ise mevzunu devam edemiz. Allah bizni hepimizni ne kadar taraflama, acayip ve özegi olgan insanlar olarak yarattı. Her bir insanın ayrı bir istidatı var, öyle mi? Kimirleri dilber yırlay, kimirleri dilber okuy, kimirleri dilber yazay, kimirleri ise çiza. Bugün ise tamam kalem ustaları, daha doğrusu fırça ustaları da demege mümkün. Onlar bugün bayramını hayırlaylar. Biz onların hepsini hayırlayımız ve müzikal bakışımızı onlar için takdim etemiz. Қадау ұлылар төрдегі талай сырлар шеркен даналары. Тарау тарих боп сөйледі сонау ғасырларды бабалары. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жаңауларын. Жүрегім дірілдейді, домбыра үні күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ізін көріп, бабаларым салып кеткен. Ізін көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдадым еткен өлең. Жолыма байларым, асқан шыңдарым, оны білем. Жолым мәңгілік. Ізін көріп, сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Жырын сырын құбылған әлінде қайта таңырқадым қайталадым. Жүрегім дірілдейді, домбыра үні күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ізін көріп, бабаларым салып кеткен. Ізін көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдадым еткен өлең. Жолыма байларым, асқан шыңдарым, оны білем. Жолым мәңгілік. Ізін көріп, danalardan. İzin görem, izin görem. Жүрегім дірілдейді,
deydi, tır deydi, tır deydi. Мына böyle muzikal hediyeni biz takdim ettik. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve istidat hakkında kene de mevzunu devam ettirmeye isteyim. Bir insan gerçekten de bir özegi taşıgan bir varlıktır ve bizim yayınlarımızda siz sık hem oyun hem yerine bağlı bazı çıkışlarını da seyretesiniz. Misafirlerimiz gayet güzel şekilde bizim yayınımızı yaraştıralar. Ama ondan da gayrı bizde Oyna Güzel, Oyna Kırım degen rubrikamız var. Onun yardımıyla biz milli oyunlarımızın hareketlerini gayet güzel de şekilde onlarını menimsemege olurmuz. Oyna Kırım rubrikamız bu meselede bizge yardımcı ola. Biz endi bir ay devamında bu hareketlerini öğrenip olduk ve bazı hulasalarga endi yetmege de olamız. Umumen alganda halk oyunları ve urf adetlerimiz azabalığımızı saklap kalmaktan ve inkişaf ettirmege böyle siltem beri. Oylem kıymetli teleseyircilerimiz, keliniz biz nevbetteki Oyna Kırım rubrikanı seyir eteyik ve bakayık. Bu sefer Ernest ağamız ve onun istidatlı kichkene talebeleri bu sefer bizge nasıl hareketlerini öğreteler. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş. Selamun Aleyküm saygılı dostlar. Gene de biz Ayder, Mavile ve elbette men Ernest Bey. Bugün sabahlık programmasında gene de Oyna Kırım rubrikası ve bizlerden beraber olganınız için çoktan çok sizlerge teşekkürler. Geçen sefer biz sizinle beraber adetimiz üzere ağır hava kaytarmanı öğrendik. Bugün ise onu tekrarlap daha bazı varyantlarını, bazı inceliklerini sizge aytmağa isteyimiz ve öğreteceğimiz. Saygılı dostlar, geliniz tekrarlayık geçken dersimizni. Oge artığa sağ tarafka, sol tarafka ve aylanıp yapamız. Kollarımızla beraber 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, sağ tarafka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aylanamız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hatırlatan dizlerimiz ve ayaklarımız beraber olmak gerek oturganda. Geliniz bu harekette, bu ağır hava kaytarma oyununda daha nasıl hareketler var? Bu hareketin ana dilimizden uydurmadık sayılı dostlar. Geliniz bu hareketini yapayım. Sağ tarafka ve sol tarafka yapacağımız beraberlikte. Açamız sağ ayağımızı, sağ tarafka geçeceğimiz ve sağ ayağımızı kotarıp yapamız. 1, 2, 3, 4. Artık 1, 2, 3, artık ayağımız çekilir. Sağ tarafa gelin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ve daha togerek yapmak mümkün. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bana böyle şekilde yapmak mümkün ağır kaytarmanı oynaganda. Saygılı dostlar, geliniz beraberlikte daha bu bazı varyantlarını öğreneyik beraberlikte. Şimdi yapamız bu yan hareketini. Sağ tarafta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sol tarafga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Men belesem siz gördünüz, men hareketin sonunda oturmadım. Bazı vaxtlarda öyle ola, nasıl baletmeister, nasıl hoca berse, istese öyle de olacak. Sonunda oturmak mümkün ama olmasa bir şey olmaz. Böyle de olabilir sayılı dostlar. Beraberlikte yapamaz. Kollarımızın beraber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sonda oturacağımız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle şekilde de olmak mümkün. Saygılı dostlar, vaktinizi boş kaçırmanız. Bu hareketler öğreniniz ve bayramlarda, merasimlerde dülber oynanız. Kıymetli teleseyircilerimiz, Vatan ile Sabah programması devam etti ve men sizge nafile aytmadım bugün dekabrning 8'i ressamlar günü olganını. Çünkü bugün bizim formatımızda biraz değişik ve bizim nevbeteki bizim birinci bugünkü misafirimiz tamam ressamdır. Гость нашей студии Елена Котляр, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. И также наша гостья является художником. Сегодня 8 декабря, Международный день художника. Мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Елена Романовна, нам известно, что вы организовываете персональную выставку. Расскажите нам поподробнее об этом. Благодарю за приглашение, за возможность участвовать в вашей прекрасной программе. Спасибо. И да, действительно, 16 декабря в 17:00 в библиотеке Франко будет открытие моей персональной выставки. Эта выставка будет называться «Мазальтов». Мазальтов – это на языке идиш, означает пожелание счастья, благополучия. И эта выставка будет посвящена еврейской теме, и не просто еврейской, а именно теме еврейского местечка. Чаще всего, что вы пишете? Чаще всего это такие общечеловеческие темы. Мне тоже эта идея близка, то есть это идея семьи, идея каждодневного труда, идея такого вот внутреннего комфорта человека, который занимается своим делом, своей профессией. То есть у меня тема этой семья, тема как мама, которая готовит штрудель, учит свою дочку готовить штрудель. Это резчик Маце в надгробии, который в своей мастерской работает над вот этими узорами. Как вы считаете, кто управляет процессом? Художник или процесс художником? Ну, скажем так, с профессиональной точки зрения скажу вам сразу, что когда человек говорит о каком-то пресловутом вдохновении, то это не художник. Это человек около художника, это какой-то ремесленник, может быть, и то даже не ремесленник, а просто человек, который не понимает процесса. Потому что на самом деле художник – это человек, который встал к мольберту, хочется ему, не хочется, болит у него что-то или не болит. Он встал и работает. Так же, как профессионалы в любой области, в общем-то. Тут нет такого. Тут есть просто каждодневный упорный труд. Вы заведующая кафедрой декоративного искусства в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Какую деятельность вы там ведете вот именно по этому направлению? Да, вот у нас 14 декабря как раз будет День открытых дверей. Приглашаем всех, пользуясь случаем, всех будущих абитуриентов и просто всех, кто хочет ознакомиться с работой нашего университета. И в частности, работа нашей кафедры – это работа над декоративным искусством. Мы изучаем орнамент, мы изучаем декоративное творчество народов Крыма, которое само по себе очень многогранно.
странно. Вот. Но у нас в активе очень много различных специальностей. Это и витраж, это и художественная роспись по стеклу, это и мозаика, и роспись стен. Также у нас есть направление декор костюма и текстиля, где создаются прекрасные коллекции не только и на тему национального искусства, но и вполне современные. Да? И даже надо сказать, что национальная как таковая одежда, она также может быть вполне носибельная. Вот, допустим, даже на вас блузка, которая адаптирована под национальный колорит, хотя она, в общем-то, вполне современная, носибельная. Да? То есть вот такого плана работы у нас тоже эти есть. И также у нас есть направление еще керамика, художественная керамика, где мы тоже делаем самые разные вещи, от плоских панно до садово-парковой скульптуры, до посуды самой разнообразной, декоративной и так далее, и так далее. Вот. Ну и помимо этого, конечно же, у нас есть и основы академического образования, то это рисунок, это живопись, это композиция, это компьютерная графика, безусловно, то есть без этого сейчас тоже никуда. Необходимо, да, в современном мире необходимо также владеть компьютерами и владеть программами, в которых мы можем и интерьеры создавать, и проекты изделий каких-то разнообразных и так далее. То есть образование очень широкое. Елена Романовна, работаете ли вы с семантикой орнамента крымско-татарского искусства? Да, безусловно. Мы и со студентами, когда работаем над какими-то композициями, всегда сначала изучаем значение тех или иных элементов. Ну и сама я тоже в своей диссертации там отдаю большую часть. Елена Романовна, у нас условие такое в нашей программе. Каждому гостю, приходящему к нам на эфир, в окончании нашей беседы мы даем задание, касающееся напрямую его направления. Вот. У нас к вам такое будет задание. Вот у нас здесь подушечки, да, расписаны нашими крымско-татарскими орнаментами. Вы, как представитель декоративного искусства, в любом случае ознакомлены, да, с орнаментами разных народов. Вот. Опишите, пожалуйста, расскажите нам, какие узоры изображены именно на этой подушке, что они символизируют? Это узор, который здесь, в целом, вернее, композиция узоров, которая здесь изображена на подушке, это традиционное древо жизни, которое символизирует собой род. Крымско-татарский, и, кстати, не только в крымско-татарской культуре древо жизни, оно есть и у караимов, и у крымчаков, и у других народов, и у армян, только немного по-разному изображается. И каждый символ, из которого состоит эта сама композиция, да, он тоже имеет свое значение. Вообще, в целом, вот это древо символизирует земную жизнь, а пространство вокруг вот этого древа, это символизирует Кёктингри, это голубое небо, бог неба. Здесь, в данном случае, на вот этой композиции изначально символ Земли изображается в виде треугольника, но здесь этот треугольник, он превратился в вазончик такой. Но по сути это тоже вот вазон, символизирующий Землю, из которого растет все остальное древо. Здесь роза, которая в центре, да, это символ женщины, символ плодородия и женского начала в целом. Вот эти тюльпаны – это мужские символы. Также здесь вот есть символ такой стилизованный, это на самом деле стручок гороха, но он немного так видоизменен, да. Это символ плодородия, так как там много зернышек, символ многодетности. И вот этот игридал, да, это такой S-образный символ. И вот эти вот вьющиеся побеги, это символ каждодневного труда, символ вот ремесел, то есть вот это традиционных занятий народа. Спасибо большое за такое описание четкое. Вы справились с задачей. В целом, спасибо за сегодняшнюю беседу. И спасибо, что к нам пришли. Благодарю вас за приглашение. Спасибо. Было очень приятно у вас находиться. Мы тоже были рады вас видеть. Біз есе қиметлі телесерджилеріміз девам етеміз бізім милли ватан иле саба яйынымызны. Қиметлі телесерджилеріміз мен нені айтмаға істейм сізге. Білесіңіз, ана не де гүзел Қырым Университет педагогика университетінде дегер миллет векеллері чалышалар. Анда олар
Bizim milli nağışlarımızı ogreneler ve bunda gelip son taqdim eteler. Bizim yastıklarımızda nasıl ne de güzel nağışlar nağışlanğanını herkesini bizge, bizim halkımızga anlatalar. Ne de gurur duyan bilesiniz mi siz? Ve endi devam eterek neni aytmağa isteyim. Bizim nevbetteki levhamız altın urluk ve bu kenedi bizim nağışlarımızla bağlı ve onlar bizim musafirimiz bizge gayet aydınlattı. Urluk bu nesilinin devam ettiricisi. Ve bizge Rahim hocamız gayet güzel masalını yazdı. Bizim hocalarımız onlarını pek meraklı şekilde seslendirdiler. Ve keliniz bu hazırlıklarını tamamlayık ve onu büyük dikkat ile seyir eteyik. Бар екен, ел қанат оның ады, yüreğimden sıkıntılar koçtu. El kanatını tek takmağa kaldı. Ашықма, o kadar kolay değil. Yel kanat hobasında pek rahat. Yardım etmez ni aş, ni tatlı dil. Hobasından hiç çıkma yel kanat. Ne vakit altın urluk tapılsa, bilesin o güneş gibi yanar. Hoba içinde urluk yakılsa, bütün yel kanatlar andan çıkar. Uğurluqni kim alıp baracak? Şaşırıp soradı kurnaz tilki. Yanmasını körgen kör olacak. Kör olsan ne kerek makam, mevki? Uğurluqni qaydan biz alayıq? Kim bile yerini? Vaktimiz az, o qobanı da nasıl tapayıq? Miyav kuş dedi. Bu terekni has. Hassan tübünden çıkar kör sıçan. Hazinesini omunda saklay. Sana canı ağırdı pek yaman. Gönlünü al, son mesele kolay. Toxta, bir şey kazmağa gerekmey. Dep yer astından çıktı kör sıçan. Canımı ağırtkan bu derek mi? Hayır, o değil. Vezirin sırtlan. Ona göre bekim ufak boyum. Onun için sokur sıçan bir yem. Lakin yel kanatlar benim soyum. Kayda olganlarını men bilem. Altın urluk yanarsa kim çıdar? Kör çıdar, kör sıçan benim adım. Altın urluk bu hazinemde var. Kara cinden onu hırsızladım. Onu kobağa alıp bararım. Kral olmana sebepçiyim men. Tüm yel kanatlarını çıkararım. Lakin başta söz vereceksin sen. Kral olgan son günaha girme. Kuşlar, hayvanlar birbirine soy. Güçlüge zayıflarını ezdirme. Meni de özüne vezir dep koy. Sırtlanı kuf, olsun tekran peşman. Miyav kuşnu hoşsunlar kenişke. Adaletli ol, titresin düşman. Sevgi dağıt, oşa sen güneşke. Bir de var, urluğa eski sözüm, onu evge alıbarmak gerek. Evi uzak, başaramam ozum. Yardım et, hayalı olsun gerçek. Arslan dedi. Başımın üstüne yel kanat çıksın olayım kral. Çere tapacağım er sözünü. Urluknu evine taşır kartal. Yaxşı, o zaman çıkayım yolga. Dep yer astına kırdı kör sıçan. Aytı. Sabah ola, hayır ola. Ve kuvançnen uzaklaştı Arslan. Kör sıçan altın urluknu aldı. Ve bergeni sözünde oturdu. Kapkaranlık kobağa obardı. Urluk yandı. Koba nurnen doldu. Dışarıda edi akşamüstü. Koba içi yandı sanki mottay. Dağdan bütün yel kanatlar uçtu. Orman üstünden kara buluttay. Sözünü tuttun. Arslan'a aytıp, yanına yüksekten kondu kartal. Arslan o günde başını egildi. Dedi. Hepimizge oldun kral. Arslan dedi. Kartal, sana ricam. Gel er daim benim yanımda kal. İstersen dostum ol. İster hocam. Menden ne istesen çekinme, al. Şuna bak kartal. Bu altın urluk. O mana kör sıçandan emanet. Sana ricam. Yap mana bir dostluk. Urluknu öz evine alıp gel. Anlaşıldı. Olsun için rahat. Demek urluk evim aytıp sızlay. Kralımsın. Ber mana bir saat. İnan benim için bu iş kolay. Son kartal altın urluknu alıp, joyuldu bulutlardan içinde. Elday uçtu kanatlarını kakıp ve soradı. Ayt, ne var evinde? Urluk aytı.
Анда кубанычым бар. Тек оннен баглы en güzel anım. Onsuz geçken vaqtqa can ağlar. Çünkü o benim yeşil vatanım. Yıllardır men hasret kaldım ona. Çünkü cin beni hırsızlap aldı. Komdu uzaktaki azbarına. Gece gündüz beni o suvardı. Neler çektim bir tek Allah bile. O topraklar bana oldu zindan. Cin ne yapsa da oldu nafile. Kör sıçan kurtardı beni ondan. Vatanға alıp ket beni kartal. Denizden sarılgan yarım ada. Toprağı altın, suvu dersin bal. Başka öyle yer yoktur dünyada. Selam derim toprağını öpüp. Anda suvarlanıp kömüleyim. Terek olup köklergece osup. Vakit kelgende anda öleyim. Келдік. Айтып қартал қонды ерге, тырнақларынан қазды бір чуқур. Алтын ұрлық, сорайым сон кере. Достым, менен қалсан, яқшы olur. İstersen taşlarım seni yerге. Ayaqsızsın, nasıl yürüyeceksin? Bak mında endi soğuklar kele. Pek tar bu çukurda çürüyeceksin. Tar da olsa Allah'ıma şükür. Vatandan hiçbir zaman ketmeyeceğim. Benim için cennettir bu çukur. Çiçekler açmak için çürüyeceğim. Kışlar gelse de gönlümde bahar. Yerde yatam ama bahttan uçam. Korkutamaz beni soğuk ve kar. Alğa şükürler men vatandam. Böylece yekünlendi bu masal. Herkes de Hıdırgan şeyini taptı. Kimi vezir oldu, kimi kral, kimisi vatanlarına kayıttı. Dostum, bilen bu yalnız masal. Tilini yaşatmak edi niyetim. İçindeki derslerini anlap al. Tek vatanda yaşasın milletim. Vatan ile Sabah yayını devam etmekte. Bugün meydan benim. Onun için sözlerini de hep men aytacağım. Ve men nenen gene başlamağa isteyim. Rahim hocamız gayet istidatlı kalem sahibidir. O bizge tek vatanperverlik, milletseverlik, dinimizge sevgi aşlamaktan gayrı endi balalarımızga güzel terbiye berүү meselesine de gayet dikkat ayırdı ve bu gibi altın urluk degen masalını bizge taqdim etdi. Eki kun devamında biz onu büyük zevk ile dinledik ve yeni nasıl hulasaga kele bilemiz. Bizim balaçıklarımız balalıktan bu gibi masallarını dinlese inşallah aydın geleceğimiz olacak. Çünkü bilemiz ki urluk bu bütün neslimizge tesir etken büyük ve emniyetli bir varlıktır. Ve biz elbette ömür arkadaşımızla ve bunun alakalı eşini seçkende büyük emniyet vermek gerekmez. Ve elbette endi evlilik olsa da onda endi bala sesleri de yankıray bile. Çünkü yanı dünya yaratılan ve bunun alakalı bizim urf adetlerimiz gayet güzel var ve onlar gerçekten de zengindir. Bizim Faktxani rubrikamızda muhbirlerimiz balanın doğuluğunun bağlı bizim adetlerimizni sizge taqdim etmeye endi aşıqalar. Bebekçikler dünyaya kelgen son Kırım Tatar halkının adetleri nevbetteki adımı nasıldır? Geliniz bizim Faktxani rubrikasından bileyik. Bir halkının çok asırlar devamında yaşagan güzelden güzel adetleri var eken. Buсы urf adetler, tili, halk ağız icadı ve bu şeyler olmasa millet de yok olur. Eşittiniz mi? Milletimiz yok olabilir. Şunun için urf adetlerimizni balaçıklarımızga unutturmanız. İşte böyle. Neyse, kayda kalgan edim ya? Kırım Tatarlarının da öz zengin medeniyeti, folkloru, urf adetleri var ve onların kadrini yetmelimiz.
ecdatlarımız urf adetlerimizni saqlamağa isteyediler. Bizim halkımızın da çoktan çok eski adetleri var edi ve onlarını nesilden nesilge bildire ediler. Onlardan birisini balаны beşikке yerleştiru adeti. Bala doğup arada birkaç hafta geçken son evge soy akrabaları, komşularını çağıra ediler. Musafirler balaga çeşit urbalar, oyuncaklar ve diğer bakışlarını getirirler. İşte böylelikle balacıklarını balalıkta erkelete ediler. Esli kadınlardan biri balanı beşikke koya edi, yani toplangan beşik yerini yırlay ediler. Sonra sofra kurula edi. Sofradaki aşlarını herkes beğenir. Bu balanı beşikke yerleştirip adetidir. Vay! Şimdi tasavvur etiniz. Ne bilesiniz, bu pek de sırlı. Bağışlarsınız. Balanın adını koyacakta pek çok misafirler davet edilediler. Evvelden kalma söz var idi. İnsan öz doğmuşlarından evvel büyük bahşiş olarak isimini ala. Ama bu mevzu hakkında gelecek sefer laf edecekmiz. Sizlerle Fakthane edi. Sabahlarınız hayır olsun. Kıymetli teleseyircilerimiz Fakthanesi'de endi sonuna yetti ve benim sualım peyda oldu. Ya siz bilediniz mi? Bizim böyle gibi adetlerimiz var olganını. Bu sualga cevabını biz sizden endi navbatdagi yayınımızda aydınlatırmısınız. Bizge mutlaka telefon açıp gelecek cuma ertesi günü bu sualga cevabını beriniz. Bunun bağlı bizde sizden canlı bak kurulur dep men umut etem. Ve elbette endi kaynana ile sabah rubrikamızga yakınlaşamız. Bizim kaynanamız bu sefer neler pişirdi degen sualimiz peyda olan. Kaynanalar aslında analar bütün malzemelerge emniyet gösterirler. Buzdolabımızda anda nafile kalmasın degen bir şeyler reviziya gibi geçirirler ve sakın bozulmasın malzemeler ve geliniz seyreteyik. Bu sefer neler hazırladı? Selamun aleyküm. Kırım halkı ve vaktınca çet illerde yaşayan bizim vatandaşlarımız. Efirde sadık dostunuz Belene Şerpe Mızmızzade ve benim kaynana ile sabah proyektim. Benim maksadım pek sade. Halkımla dertleşmek, sübetleşmek ve bu güzelden güzel şeylerini becerirken lezzetli aşlarını pişirmektir. Bugünkü aşımızın adı yok desem olur. Çünkü akayım, Şerife, sen ana o mantarlarını kızartsa dey. Oğlum, ana o unda yapasın da mantarlarını onu yap. Doğrularım, bita, sen ana mantarlı çipsanı yap dey. Demek bugün onlarını yapacağımız. Ne diyeyim sizge? Mana bizge gerek olan şey bu. Mantar, un, baharatlar ve yağ. Bu mantarlarını ne için bugün yapacak oldum? Tanıyorum, bizim kraliçemiz fırında mantar yaptı. Bu 4 tane sığmadı işte. Ne olar neydi? Horlatayım mı? Ondan da bir şeyler yapmak istedim. Demek alamız keskin bıçağımızı ve bu mantarlarını, şampinyon mantarlarını böyle kesemiz. Bilirsiniz mi? Evvel bizim halkımız mantar degen şeyini asıl sevmeydi. Ne içindir aşamaydılar. Bazı yerlerde onlarga öyle böyle saygısız sözlerini aytaydılar. Yer koturu dep. Ata men rahmetli bitam Jen vaqtında onların ilk defa aşadı. Uralga düşken zamanda. Ağır vaqtları can kurtarmak için aşadı işte.
Ama ondan evvel mantar деген şeyinin bir kimsenin işi de yok edi. Ama şimdiki alimler ne diler? Bu pek faydalı bir aştır. Hususan buna bu şampinyon hakkında çok şey okudum. Belogu çok, kalsiyi çok, kemiklerge pek yaxşı. Güzel bakmak için işte gözlerine de pek faydalı. Sonda afize için pek faydalı şey. Demek sklerozunu biraz uzakça kaldıracakmız. Şimdi onların büyükçe bir sautқа koyup, küçük saut sevmeyeyim de, hususan böyle karıştırmak gerek olganda balaban saut alamız. Tuzlayımız. Tekaran baharat sepemiz. Her vakit gibi kırmızı biber. Ne böyle bir paça başka otlardan onu karıştıramız. Yavaş yavaş. Çünkü onlar pek böyle ince olmasa da parlanmasın. Son da ne diyecek idim? Yağ az olmasın. Pek az olsa onlar iyi, yaxşı olmazlar. Alamız böyle mantarlarımızı unga batırıp tavağa koyamız. Evet, halkımız çok şeylerini gördü. Hem yaxşı şeyler hem de çok yaramaz şeyler. Ama Allah'a şükür mına bizim Kırım'a kaytkan son yavaş yavaş ayakka tura yatırmız. Toylar ola, balaçıklar doğa. Bugün ne içindir çok şeyler aklıma geliyor. Evvel yaşayıştan. Gene bu toy meselesi. Ama ne için gelinimni toya böyle şence oldu biliyorsunuz mu? Çünkü onlar hepsi bütün soy sop toplanıp çadırda olsun, az barda olsun hepsi toplanıp herkes o isyeni ona koştu. Elbet böyle ozunuz yapıp durgan toy biraz zahmetli ola. Yok şimdiki pek güzel. Temiz pak, manikürünü yapıp, perçem yapıp gelesin, misafir gibi de gidesin. Ama onu damı başka da. Herkes toplaşıp bir hafta evvel toplaşıp başlaganda. Turşu koyaydık, laf eteydik, konuşaydık. Bir-birine yaşlar tanış olaydı. Bir-birine kudalık yapaydılar. Mına misal için men de ozakayımnen bir toyda tanış oldum. Toydan son herkes bir odanın içine minderlerine böyle töşep yataydı. Yer az olsa da herkes kimi hurulday, birisi laf eti, birisi da bir şeyler yapar. Ama en esası var edi. Muhabbetlik, birlik. Ana şusu şimdi biraz yetişmeydi. O da evvelde toylar hakkında laf ketken de öyle bir şey olaydı. Birisi de barıp toyga kayıtıp gelgen son, bir sondan son toy yaxşı olup geçti mi dep sorasa, yaramay geçti. Kotek olmadı. Demek çok toylarda koteknin iş biteydi. Ya toy bitken son, endi bütün misafirler ketken son, birkaç öyle en turgun insanlar, çok sık kartlar oturup ustalarga eskiden kelgen türkülerini ya da makamlarını sımarlaydılar. Amma da keyif edi, amma da keyif. Saat 4-5 gecik oturup dinleyedik da.
Şimdiki zamanda öyle şey yok. Adet boyunca biz onların ustunu dul birleştiremiz. Buna bu güzel, taze, kokulu maydanozni doğrap üstüne sepermiz. Görgeniniz gibi mantar çok olmadı. Onun için onu isteseniz ot meknen, isteseniz garnirnen, ama isteseniz şayda aşasanız olur. Bu pek güzel, pek lezzetli ve en esası pek faydalı aş. Saygılı, sevimli dostlarım. Aşınız tatlı olsun. Sabahlar hayır. Kıymetli teleseyircilerimiz, yayınımızın birinci saati endi yekin çekmekte ve kaynana ile sabah rubrikamız da sonuna yetti. Bizim kaynanamız ne de güzel, men bilesem reseptini bu sefer takdim etti. Men bilesem evbikeleri onu o'zining bir defterindeki koşuçugine yazıp mutlaka bir kun amelge geçirmege olurlar ve bu yemek mutlaka bizim qorantamızны ayrıca kaldırır. Biz ise növbеттeki rubrikamızga adımlamağa endi aşıqamız. Kendilerimizin terbiyesi ne kadar mühim olganını biz anlayımız ve bu sahadan zemanevi usullarını da kullanmağa tırışamız. Bizim muhbirlerimiz zemanevi Kırım Tatar tiline tercüme etilgen multfilmni sizge taqdim etmege aşıqalar. Keliniz beraber onu seyir eteyik. Her şey mına böyledir. Biz ketmege isterdik, emege yetiştirmezdik. Kelgendik, bugüne kederlegendik. Yalnız kaldık, endi nasıl çıkacağımız, bunda kalacağımız, nasıl olacağımız. Ama biz her şeyden kolay geçtik. Ögümüzden ağırsızlık geçtik etti. Yolumuz pek uzun, tek öfke. O bizni getirecek hallere gel. Hey bakın dostlar, men galiba bu odadan nasıl kaçmak uydurdum. Yanardağın tepesinde raketi koyarık, üstüne otururuk ve yanardağ patlaganını bekleyeceğimiz. Baksa çok bilici. Mümkün olsa başını pek çok çalıştırma, yaxşı mı? Ya da akılın kızmağa başlay. Toxta diva. Eğer tuşunu baksaq, belki de tavşanın gaysi yaxşı. Ne yapsanız yapınız ama men hiçbir vakit top yerine olmayacağım. Korkma diva. Biz yanardağdan çıkan gaznen hava kuresini doldururuk. Evet, son o top atsız gibi tobalak olur. Haydi başlayımız. Ne yapacağımız bileyim. 10 yaprak kesip kurutmak gerek. Onu götürsem ola mı? Evet muhabir, hava kuresi hazır. Hepsi minsin. Uçağımız. Haydi enmek için tek yipçikni çekmek gerek. Ama kotarılmak için kureni yengilce yapmak gerek. Gereksiz şeylerini kotarıp atarıq. Eğer gerek olsa birinciden ne atmağa mümkün bileyim. Belki biraz oynayıq. Evet. Ben birinci. Aytınız, bu nasıl film? Kolay. Mary Poppins benim nevbetim. Men bileyim.
Nedir adı edi? Bu Marilyn Monroe hakkında. Evet, endi men. Men bildim. Pek hujur, doğru cevap. Ya men Marilyn'den daha dülbercidim. Qanaydın, men kim? Tılsımcı Marilyn. Yok, Öz devletteki tılsımcı. yok. Men bilim. Harry Potter ve felsefi taş. Elbette. Endi ise men. Bilmiyorsunuz mu? Bu Peter Pan. Yok, bu sersem ve daha beter. Biz düşüngende balık tutarım. Hürmetli köpek balığı, hatırlatmak isterim ki siz ailede balıksız ve 5 dakika evvel sudan çıktınız. Belesem endi hafsızlıkta mı? Onun için adanı dolanayım ki. Barıp yuvanarım. Yaxşı atsız, sana bir masal aytacağım. Kettik. Men güneşte kızacağım. Ömrümde köbelek gibi yaldagan bakanı ilk sefer göreyim. Belki bir vakitleri baka gibi yaldagan köbelekni görerim. Tinç ve yaxşı. Peşimden gel. Sen kene bir şey uydurdun tavşan. Men olimpik oyunları için meydançık kuram. Olimpik oyunlar için meydançık buna 2 yıl geçirdi. Hem de sende onu açmak için lenta yok. Gel bak. Merasim başlana. Bağışlanız amamında men baş. Dikkat! Dikkat! Olimpik atışı dakikadan dakikaya yanacak. Şimdi en meraklısı başlanacak. 3. asırdaki olimpik oyunlarının açılmasını ilan edeyim. Vay, ne de güzel. Bunu nasıl yaparsın? Havilyonlarını öğrettim. Böyle vakitte albinos olmaganıma yazıksınam. Sporçularının çıkanlarını görmek pek isteyim. Seni sürpriz bekliyor diva. Öyle mi? Sporçular bu buz. Evet. Sporçular? Sporçular? Kana yeter tavşan. Şimdi senden kebap yaparım. Tokta diva, endi pek geç. Oyun başlandı. Ya nasıl etip biz gepardlarını özlerik? Ya da gazellerden yaxşıca sekirarık ya da fillerni yenerik. Akıl ve aynıcılıkla kullanıp. Şimdi men korkmağa başladım dostum. Men her şeyini yaparım. Hazır olunuz. Ne oldu? Ha? Ne? Oo! Kaydelerge göre gepardlarga iştirak etmege olmay. Demek başka hayvancık seçilecek. Çapmağa indi mümkün. Doğru anladım. Evet, doğru anladınız mümkün. Sizden son. Yok aytmasanız sizden son. O doğru oynamay. Haklısın. Onyan anlaşmak gerek. Yendik, biz yendik. Yapalımız. Hop, hop, hop. 15 metr. O 20 metr. Diva uç. Yeah. 30 metr. Hey! Öyle olmaz. O kanatlarını sallattı. Mında
Тепса секірмек керек, ұчмақ дегі. Мен қанатларыммен салаттым, шашмаламаңыз. Яқшыге камераны yazылғанына açıp кім doğru айта бақмаға мүмкін. Камераға бақмақ Тавшан. Не, Дива? Камералар олажағы ақында айтмадың. Кет аңламаға башлайым ки, Тавшан алдата. Şimdi kameraga bakacağımız. Mını Papi'nin yalandan atılışı. Kaytar, daha bakayık. Endi anlayışlı. Bu atılış değil, bu uçuş. Şimdi o tavşanı ogreterik. Hepsi hayvanlarını çağırınız. Dikkat etmeye gerekim. Galiba tavşanı kurtarmağa gerek olur. Ne için stadionun kapıları yapık? Belki rakıplarımız teslim oldular. Biz onlardan küçüleceğim. Baksa Diva, kimse geliyor. Biz oyunlarını devam edeceğiz. Ama biz oyunlarga da bir vazife koşmağa isteyimiz. Kokosный дермек. Uçkun suğa sekirmek. Veliana koşuları. Oğurlar dileyim. Ana sana tavşan. Yandı kureş doğru olacak. Belki Diva sana yardım edecek. Hesap doğrulandı. Uç. Davanı çözmek gerek. Takımlar tekliflerini aitsın. Son nasıl spor çeşidi olur belgelenir. Geliştik. Bizim takımdan tavşan olsun. Kuş Pierre ise bizim takımımızdan çıkar. Diva hanım, spor çeşidi nasıl çıkarır bakınız. Men topumuzda ateşte tutaydım. Onun için sıcak suyunu seç. Oyunun sonki vazifesi gerçekten ağzı. Diva, onların topunu seçtin. Elbette bizimki sıcak idi de. Son kıymetli kanatçıklarım yanar idi. Bu vazifede iştirakçiler timsahın açık ağzına girecekler ve dayanğan dayın anda duracaklar. Son ise timsah ağzını kapatmaganca atılıp çıkmak gerek. Yarın Ozen yanında görüşerek. Korkma Tavşan, biz seni yaxşı hazırlarıq. Oldu. Hazır ol Tavşan. Men ağzını açsam içine sekir. Endi demir timsah ağzını kapatacak olğanını görsen, tez çıkandan. Da tırış Tavşan. 11-0 timsah yeniyor. Korkma Tavşan, sen mutlak yeneceksin. Şimdi burasında. Bak Tavşan, atsız bir şeyler aytacak ola. O bir kitapta okugan sanki timsahlardan çokusu o taşay. O şaka etti. Bu vazifede kuş birinci çıkacak. O ne yapa? O timsahın ağzında oturmağa çoktan alıştı. O timsahın dişlerini temizley. Düşekim akıba. Evet, öyle de etmeye mümkün. Eğer tavşan becermese ona yardım edecek. Evet, hem de ne yapacağımız bilim. Bu kitapta yazılgan ki timsahını yuxlatmağa mümkün. Tek güneş nurlarını onun gözleri arasında uzatmak gerek. Gelin ıstırışıp bakayık. 15 dakika ve 2 saniye. Diva, ne yapmana gerek biliyorsun? 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika.
15 daqiqa ve 2 saniye. Bizde keni yutqisiz. Demek ki dostluk yendi. Yapısı hesapqa quvonabiliyor. Men öyle aytmaz edim. Qana mening boyamni deymi? Oh. La 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 la. Балачықларымыздың тербиесіне не қадар эмиетлі янаштсақ та, о қадар аздыр қиметлі телесерджилеріміз. Бұна ғайет мұйым бір далғада қимет кесмек керекміз менде. Ве білесіңіздір, кімерде бір отыра бойле бір көшечікте неден бұның сесі шықмай деген суал пейда ола. Барып бойле яваш-яваш бақсам екен, о отыра ойынчақларының ойнай. Та базы вақытлары шашып қаласын ойледі ола екен. Бұл мультфильмлерні бойле бір қолына тұттырмадан вақытны да кешірмек мүмкін. Қиметлі телесерджилеріміз, амма бұл мультфильмлер ана тілімізде олса, о неде güzel құлақларымызға келе. Неде güzel бұл бұтын айванчықларыны ана тілінде огренбектір. Мен білесем, біздің мультфильмлеріміз тамам бұл меселеде бізге ярдымжы олалар ве бала тәрбиесіне бұйық әмиетінің сілтем берелер. Біз все қиметлі телесерджилеріміз девам етеміз ве біздің невбеттеке мевзумыз бала тәрбиесінен артқач дегіл. Бұл сағлық. Инсанның сағлығына да ғайет диққатнен янашмақ кереклігі бұл әнді сыр дегіл. Аваларымыз суды, біз әнді қыш мевсіміне адым бастық, біз әнді әм грипп хасталанмасынен, әмде юрегімізге, әмде бұтын беденіміздегі олған мүчелерге диққат айырмақ керекміз. Бүгінгі біздің мұсафырымыз Гульфире Османова, терапевт-кардиолог высшей категории консультативно-диагностического центра по обслуживанию депортированных народов. Селям алейкум. Алейкум селям. Алейкум селям. Гульфире Ханум, как начинается утро выходного дня у врача, кардиолога, терапевта? Смотря где я нахожусь в это время. Дело в том, что я, место нахождения. Если вы находитесь дома, совпадает ли это с вашим, вот бывает ли, что у вас воскресенье или суббота бывает действительно выходным днем? Ну, редковато, редко бывает такое, потому что у меня еще дежурство есть в больнице, и я подрабатываю еще в других местах кардиологом в частных клиниках. Ну, суббота-воскресенье очень часто бывает, что я не бываю дома. Тогда уже будем на профессиональную тему задавать вам вопросы. Чаще всего обращаются с какими проблемами наши жители к кардиологу? Кардиологу. Ну, самая частая проблема – это, конечно, гипертоническая болезнь, потому что она сейчас, на сегодняшний день, занимает одно из ведущих, конечно, вот в этой рубрике заболеваний сердечно-сосудистых. Потом очень много пациентов с нарушениями ритма, очень много проблем у людей, которые уже пролежали в больнице, например, с нарушениями ритма, с инфарктами, послеинсультных больных и так далее. Послеоперационных много пациентов, которые когда-то прооперировались, а сейчас наблюдаются у нас. Молодежи много, которые обращаются с определенными, там, например, жалобами, которые тоже считается, что они сердечно-сосудистая какая-то патология есть. Даже если это просто вегетатика, да, даже если это просто головная боль или низкое давление, то мы уже все равно обращаем на таких пациентов внимание, потому что они в следующий раз могут подойти уже с более осложненными ситуацией, более осложненной. И поэтому мы с молодежью занимаемся, со старшей группой. И, конечно, очень большое внимание обращаем на средний класс. Это, в принципе, зрелые люди, которые уже профессионально состоялись, которые больше всего нуждаются в том, чтобы их полечили, подлечили. Да. И они реже обращаются, это да, плохо. Вот пока ничего не болит, да, не будем да, обращаться, да, как да. что-то вот уже заколет окончательно, вот уже не станет плохо. И в основном приводят, конечно, жены таких мужчин в основном. Женщины ходят поактивнее. Но есть женщины, которые работают, у которых тоже времени нету.
и те тоже приходят уже с какими-то осложнениями или после каких-то осложнений. Это уже сложные пациенты, которые перенесли инсульт или инфаркт. С ними мы работаем уже более тщательно, подбор препаратов идет, консультация, мониторинг их состояния и давления, и пульса, где-то и вес нужно, психоэмоциональное состояние смотрим, потому что вот в последние рекомендации европейские 2018 года и 2019 Россия есть новые такие вот моменты, когда учитывается психоэмоциональное состояние. Поэтому... И вот у нас такой вопрос назревает, да, а как влияет эмоциональное состояние на здоровье человека? Ну, на долголетие. На долголетие обязательно, потому что, в принципе, человек с хорошим настроением, даже если в семье не очень хорошо, но если он более позитивный, оптимистически настроен, если все его устраивает, все его приносит какое-то удовлетворение, вырабатываются эндорфины, которые помогают этому человеку легче переносить проблемы, выделяются такие активные амины, которые, в принципе, у нас могут, ну, я имею в виду на стресс, выделяется правильный адреналин, меньше норадреналина, сердце наше работает как правильно, как нужно, и с ритмом справляется лучше. И вообще обмен веществ, он очень сильно зависит от эмоционального состояния. Если все правильно, все хорошо у человека, даже болезнь, которая появляется, она более протекает спокойнее. Если у человека настроение после инфаркта даже, да, мы его стараемся вывести из тревожного состояния, чтобы было хорошее настроение. Прогноз намного лучше, чем у того человека, который впадает в депрессию. Это уже доказано. Ну да, нужно себя постоянно мотивировать. Положительно. Да, да. И мы всегда говорим, что если что женщина хочет, например, то она достигнет всегда. Если она попадает даже, ну, проблемы бывают с инсультом или с инфарктом. Если она хочет увидеть, как растут ее внуки там, или как дети в жизни устроились, то она будет это видеть, потому что она настроится на позитив. И мужчины то же самое. А мужчин надо окружить вообще очень большим вниманием, чтобы он чувствовал себя нужным. Ну да, когда у них температура 37 градусов, уже такое состояние, что там целых 39. Конечно. Гульфире Ханум, хотелось бы поговорить, да, вот немного посерьезнее на эту тему, как болезнь гипертонии и вот сердечно-сосудистых заболеваний, она вот молодеет, да, вот с чем это взаимосвязано? Это генетика или какие-то другие на это есть? Но генетическая вообще-то подоплека есть. Ну, это у какого-то процента населения. У какого-то процента населения. Вторая проблема, но это занимает какой-то определенный процент. Пусть будет это 5-10%. Ну, есть генетическое, но все зависит от образа жизни. Если человек прекрасно знает, что у него вот есть такая наследственность, мама, папа или кто-то, и он будет вести себе совсем другой образ жизни, и курить, и выпивать, и лишний вес, гиподинамия, плюс стрессы, плюс все, плюс образ жизни, когда он постоянно, да, перетруждается в работе, там, синдром хронической усталости постоянно. Он рано или поздно придет к этому состоянию раньше намного, чем пришли его там родители или там его родственники. Есть очень сложные заболевания в кардиологии, когда все обусловлено именно наследственностью. Это наследственные патологии, они очень редкие, но надо их вовремя выявить, если, например, ранняя смертность или смертность, например, в постели молодых, или там наследственная отягощенность. Там есть по генам распределенные заболевания. Их тоже нужно будет вовремя выяснить. Но если это общестандартное, когда нет проблем, когда есть в семье и долгожители, и гипертоники, и перенесшие инсульт и инфаркт, то нужно очень большое внимание уделить образу жизни. А это занимает очень большую, да, рубрику. Например, тоже курение. Если человек прекрасно знает, что нельзя курить, он будет курить, например. И пока что-то не случится, он даже не подумает, что нужно это бросить. Или не возьмется там семья за него, или он как-то, в общем-то, не созреет сам, чтобы все это бросить. В принципе, бросают очень на 1-2. Если вот перенесут инфаркт, то бросают. Появляется желание жить, и появляется желание жить здоровым. И сила воли немного сила слабее, воли, да, да. Сила воли, появляется какая-то, да, желание жить. Это все равно очень большая, такая энергетическая вообще, такое вот желание такое, чтобы пожить, вырастить детей. Потому что инфаркт очень часто в зрелом возрасте, когда еще дети не определены,
когда еще какие-то проблемы не решены. Поэтому решение всегда за человеком. Обмен веществ. Вы такую серьезную тему затронули. И действительно, эмоциональное состояние, оно только влияет конкретно на эту тему. Да? Если тебе там уже совсем плохо, это бывает, конечно, с разной категорией людей. Да? Кому-то, когда уже у него там пассивное такое положение, он меньше ест. А кто-то, наоборот, больше этим злоупотребляет. Вот как поймать эту золотую середину? Вот даже с теми, люди все разные, и поэтому обмен веществ у всех разный. У кого-то он повышен, это люди такие более холерики, более такие, которые у них повышен обмен веществ. Они могут себе позволить сладости, могут позволить себе переесть немножко. Бывает патология, когда бывает понижен обмен веществ, повышен обмен веществ. Поэтому лучше обратиться к врачу. Если повышенный обмен веществ, и тахикардия, и давление, и тремор, и еще что-то, может, мы выясним заболевание щитовидки? Вот в чем проблема. Или наоборот, пониженный обмен веществ, начинается какая-то отечность, гиподинамия, сонливость. И вдруг мы поймем, что это проблема, наоборот, щитовидки, понижена ее функция. Потом есть разные заболевания, желудочно-кишечные, когда тоже изменяется обмен веществ. Есть разные состояния психики, да, тоже, когда у кого-то обмен веществ больше, лучше. Желательно, конечно, если вы знаете, что у вас лишний вес, нету заболеваний, все анализы хорошие, все, значит, в принципе, это хороший режим питания, правильный и правильная здоровая пища, я так думаю. Гиподинамии, чтобы не было. Дело в том, что некоторым, может быть, и не надо очень много так себя на тренажерах, понимаете, заниматься, потому что у них немножко другой ритм жизни. Может быть, заняться каким-то другим видом, там, и танцами можно. Просто ходьба, быстрая ходьба под контролем пульса бывает достаточно. Эти 20-30 минут в день. А вот какой вид спорта для сердца более приемлем? Есть такой вид спорта, называется кардионагрузки. Это циклический, тогда, когда происходит цикл движения. Это и велосипед, это и плавание, это тренажерные дорожки всякие, да, беговые дорожки. Это просто ходьба, это лыжи, это что угодно. Что угодно, там, где сопровождается цикл движения, ноги в основном, руки, ноги, чтобы цикл был. Потому что наше сердце работает как ритм, как цикл. И желательно, когда вот появляется такое движение, то мы фактически помогаем сердцу гнать кровь, оно выгоняет с большой силы, а забирать кровь, вот на этот круг кровообращения мы ему помогаем именно мышечной силой, потому что мы проталкиваем эту кровь уже вверх к сердцу, мышцами проталкивается. А какое правильное питание для сердечников? Это уже точно определено. Сердечно есть диета стол номер 10. Конкретно. Жирное, жареное, конечно, тоже там обговаривается, что поменьше по фритюре, да, потому что он немножко другой жир, холестерины. Но там четко оговаривается проблема соли. Соль должна быть меньше. 3,5 грамма соли, в принципе, достаточно. И нужно учитывать, что соль есть в хлебе, соль есть в консервированных продуктах, очень много ее. Потом колбасы, сыры, они все, в принципе, соленые. И поэтому там, где чуть-чуть съели проблемы такие, продукты появились, то нужно что-то другое, соль уменьшить. Потом присаливать, да, вот салаты, что-то. Лучше всего лимонным соком это все. И оно будет намного пищеуподоблимое, да? Полезнее, да? Да. А еще 400 грамм овощи, фрукты. Это даже не обговаривается. Это европейский стандарт лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Вот сейчас, в зимнюю пору. Вот любое. 400 грамм – это круглогодично. Это любые овощи и фрукты. Сначала, когда слышат эту цифру, они прям пугаются. Я говорю, вы же понимаете, что это и овощи, и фрукты. Это может быть любые овощи, любые фрукты. Это в среднем, да? Да, в среднем. Если какие-то проблемы с пищеварением, с желудком, я говорю, проблем нету. В духовку это все можно затушить, что угодно сделать, но это надо съесть каждый день. Плюс физическая нагрузка, конечно. Физическая нагрузка и хорошее настроение. И все-таки хорошее настроение, эмоциональное, настроение. Гульфира Ханым, вот почему тот или иной кусочек тортика хочется все-таки съесть именно после 6 вечером с чайком?
а не утром, к примеру. Смотрите, вот очень строго к диете относиться не надо. Если хочется вам этот кусочек тортика, ну вы возьмите маленький кусочек тортика и съешьте. Я не считаю, что это должно быть, понимаете, даже само настроение съесть и запрет этого, например, продукта уже несет какую-то эмоциональную нагрузку. Хотите тортика, отрежьте маленький кусочек, чтобы поместилось один раз там 1 ложку или 2 ложки получилось. И, пожалуйста, если нет проблемы с весом, можно, пожалуйста, и побольше кусочек. Ну, а потом, само эмоциональное состояние. Да. Женщина хочет что-то не кушать, а попробовать, да? Пробуйте, пожалуйста, что хотите. Так что, девочки, не боимся пробовать. Пробовать не боимся. Да. Гульфира Ханум, какие внешние признаки заболевания сердца, да, вот можно определить по пациенту? Ну, не только сердце, но и других заболеваний можно определить по пациенту. Иногда даже входит пациент, а врач с хорошим большим опытом, он может уже на первый взгляд понять, какой у него будет поиск, в каком поиске он должен сосредоточиться. Если заходит, например, пожилой человек, бледные, уши светлые, там, пожилой человек, то мы будем искать и заболевания сердца, и заболевания желудочно-кишечного тракта, искать какое-то хоть кровотечение или что-то, потому что налицо будет анемия у пожилого человека, да, или он перенес какие-то там сложные операции, или он перенес, или та же гипертония у него по-другому протекает, или молодой человек приходит, сердцебиение, например. И мы смотрим сердцебиение и сразу же смотрим, нет ли низкого гемоглобина, нет ли обложенности, ну, глянцевого языка, нет ли склер светлых, нет ли белка вот такого с голубым, ну, белок глаз, я имею в виду, с голубым оттенком. Мы сразу определяем, нет ли там проблемы вот с гемоглобином. Заходят пожилые пациенты, если, например, с отечностью, ну, например, и давление у него, и мы видим какая-то одутловатость лица, отечность, бледность. Мы ищем почки, проблемы с почками. По коже лица можно определить и проблемы с желудочно-кишечным трактом, желчные проблемы желчного пузыря, камешки иногда дают такое. Бледно-коричневый, такой землистый оттенок, бывают проблемы с печенью, с цирротическими какими-то направлениями. Сама кожа может быть немножко дряблой, немножко тургор изменен. Мы все равно все смотрим. Потом по виду человека мы смотрим, нет ли отеков, например, на ногах, нет ли варикоза на ногах, как он заходит, как он идет, какая походка. По походке можно определить, какие суставы, например, у него проблемные, на какие нужно обратить внимание. Как он себя ведет, как он садится, как он разговаривает, потому что по разговору можно судить и о когнитивных вот этих вот заболеваниях. В возрасте, когда он часто, у него гипертония или перенес инсульт, у него будет обязательно нарушение и разговорной речи, там такая вяжущая может быть речь, мышление будут потом проблемы, с памятью могут быть проблемы. Мы все это выясняем буквально с первого взгляда. У вас достаточно такой большой опыт работы, да, в сфере здравоохранения и довольно-таки такой широкий кругозор. Не здравоохранение, но вообще врачом я работаю больше 30 лет. И поэтому вам уже достаточно легко, да? Это у каждого врача. У каждого врача вырабатывается четко вот по его, например, направлению, которое он заходит пациент, уже можно ставить диагноз. Это вот, 50% диагноза уже бывает иногда известно. Все остальное мы просто добираем вот эти вот исследования, анализы, все мы подтверждаем свою находку, которую мы, в принципе, уже логически, к которой мы подошли. А вот, к примеру, пришел к вам пациент, да, с такими мешочками под глазами, да, и какие-то там навеки, к примеру, наросты, или вот с какими-то такими жалобами. Что бы вы ему сказали, порекомендовали? Возможно, какие-то анализы или курс лечения, да? С веками очень сложно, потому что там может быть отложение даже холестерина, такая отечность. Потом почечная патология очень часто дает. Потом просто невыспавшийся человек, токсические какие-то проблемы, у которого есть, тоже будут мешочки под глазами. Все это зависит от того, в каком возрасте человек тоже.
Потом женщина заходит очень часто с косметикой, мы когда под косметикой должны что-то рассмотреть, потому что будут и какие-то пятна, будут какие-то там звездочки сосудистые, эти же веки. Некоторые приходят уже после операции, например, блефаропластики, когда мы уже не все можем. Потом даже морщинки, которые появляются вокруг глаз, о многом могут сказать, не то что. А так в основном мы как терапевты, мы смотрим на все. И на кожу, и на суставы, и на лицо, и на характер, и на то, как себя ведет этот человек, в принципе, обо многом говорит. И с веками это очень много заболеваний может быть, я же говорю, это много. Даже синяки под глазами могут быть разные, носогубной треугольник может быть, да, такой цианотичный, да, с синеватым оттенком. Уши нам обо многом говорят, вот дряблые такие уши, они тоже могут говорить о сосудистых проблемах. Поэтому очень о многом. Словом, вы пациента читаете как открытую книгу, да? Ну, каждый пациент – это открытая книга. Не совсем открытая, она полуоткрытая. Потому что все остальное мы, в принципе… И в ходе беседы вы В ходе беседы, в ходе анализов, лабораторные исследования, инструментальные исследования. Мы много что для себя узнаем. Некоторые, конечно, мнения иногда не совпадают или они не главные. Например, та же слабость, вялость и низкий гемоглобин и интоксикация могут быть при различных заболеваниях. И при гепатитах может быть, и при онкологии. Первое, что пациент, когда приходит, и мы видим вот такие красные флажочки, да, например, и температура, слабость, и анализы не очень хорошие, мы ищем онкологию, это в первую очередь. В первую очередь, такое сильное и серьезное заболевание. Каждый, да. Ни в одной аптеке никто вам не скажет, что пойти делать. И придут с головной болью, нате вам таблеточку от головной боли. Придут там с еще чем-нибудь будет. А к врачу вы придете, он будет все равно, вот поиск будет все равно, чтобы ничего не пропустить, ничего не упустить в этом человеке. Потому что он пришел к врачу. Поэтому Машалла. Вот такая вот. Гульфирия Рафиковна, чух саулунс, вы пришли к нам, ответили на все наши вопросы. Я думаю, и я, и наши уважаемые телезрители узнали много чего интересного и полезного, прежде всего для своего здоровья. В завершении нашей беседы, что бы вы пожелали нашим соотечественникам? Нашим соотечественникам я пожелаю прежде всего здоровья, потому что я доктор. И обратить на себя внимание, на себя любимых, правильно, чтобы вокруг все только поднимали настроение, чтобы вокруг все было хорошо с детьми, с родителями, с внуками, чтобы все было хорошо. Ну, такого не бывает, бывают проблемы. И если есть какая-то проблема, ее надо решать. Непременно. Чох саулунс, Гульфирия Рафиковна, за ваши теплые пожелания и, главное, полезные. Біз есе қиметлі телесерджілеріміз девам етеміз ве сағлық мевзусында мен белесем сізді енді пек файдалы ве кереклі білгілеріні алдыңыз ве онына кереклі дәрежеде янашырсыңыз ве нәтижелеріні шығарырсыңыз. Шынды есе келіңіз невбеттікі біздің левхамызны әбір-әбірлікте сейір етейік.
Музыкаль эдиемізні сіз енді сейір еттіңіз, діңледіңіз, насыл сізге уйғын келді, белкім бір одада емек азырлайдыңыз, ama белкім де евіңізні жиыштыра едіңіз. Ve ne olsa da bizim muzikal ediyemizні енді сіз көзден кешірдіңіз. Şimdi ise біз сізге bizim Vatan ile Sabah yayınımızның айрылмас қысмы ақында бір рубриканы тақдым етмеге istейміз. Қырым Татар академик музыкалы драма театрының санаткерлары бізге керчек шақа деген рубриканы азырладылар. Келіңіз оны сейір етіп, аятымызны дәзиеті uzunlaştırayıq. Selamünaleyküm Sötümer ağa. Aleyküm. Ne yapasın? Şey soğuklar. Niye o kadar kederlisin? Sen sorama da ben aytmayayım. Yok değil. Aytın. Eşek gibi. Miau. Eşek gibi çalışan. At gibi aşağıya. Köpek gibi herkesle afram. Bilmeyeyim, ne yapacağımı da bilmeyeyim. Ben de bilmeyeyim. Ben veteriner değilim. Halime, sensin mi? Bana bak. Hani ne o kadar laf ettin ya omacak konuşunen? Mehmet'ne aytam. Yarım saatten ziyade laf ettin onu. 5 dakika değil. Bana bak. Ya ne ayttı? Ben sana aytarım şimdi. Evde otur, bırak çıkma, anladın? Yap. Aylan azbarda aylan, bırak çıkma. Bana bak. Ya akşam marşrutkada ketkende sana aydarcı gerek edi. Ona ne laf? Ne? Dur, ne? Doğmuşsun değil, ben kim olganı bileyim. Bana bak, evde otur. Ben sana yasak ettim çıkmağa. Ne? Ben hastahaneye, poliklinikaga baracağım. Ne oldu? İşim var anda. Evde otur, ne laf eder mi sevgili kelgen sonra? Haydi. Ayse. Mümkün mü? Kabul etmeyeyim. Bana bak. Sol kulağım aslı da işitmeyeyim. Yarın gelirsiz. Yarın gelip olamayın. Sol kulağım diyeyim işitmeyeyim. Elden sol elde sağ tarafında yıkacaksınız. Sağ tarafında. Yok, sağ tarafta olmaz. Gece yuklağında apayım laf eti. Laf edersin, siz niye faydalı? Aytkanlarını ben eşitmek gerekim. Çünkü sol kulağım dımma sağır. Buna sizge? Aha. Yarın kaçı çıkar mısınız? Yarın gelirsiniz. Yarın gelirim. Yarın kaçı? Kırım artistlerimiz bizge şakalarını gerçekten de gerçek şekilde takdim ettiler ve biz büyük zevk ile onlarını seyir ettik. Şimdi ise Selam Vatan rubrikası efirimizde geliniz bakayık. Kim bu sefer bizim vatandaşlarımızga, bütün halkımızga sıcak selamlarını yolladı. Arabada kapın aralık aman ne bakarsın analık. Arabada kapın aralık aman ne bakarsın analık. Benim yarim mınıda da yoktur. Dünyada başıma karanlık.
yo'qdir. Dunyoda başıma qaranalıq. Kırım Tatar halkımız vatanımızda, Kırım'da daima baxtlı olup yaşasınlar. Yaşlarımız ana tilimizni hiç bir vakit unutmasınlar. Yüksek seviyede bilsinler, inkişaf etsinler ve elbette ki öz milli hazinemizni unutmasınlar. Bütün tutkan işlerde Allah daima yardımcı olsun, daima muvaffakiyetler olsun. Öz milletime men tileyim, qavi sağlık, uzak ömür, işlerinde muvaffakiyetler. Allah tileyim. Allah yapkan işlerinde yardımcı olsun. Balacıklar baktı olsun, kırtlar çok yaşasın. Herkes ana tilimizde laf etsin. Men bir sabi ekende, 4 ayaklap yürgende, ana depmen söz kattım. Öz tilimni yarattım. O günden son gün men 2-3 söz öğrendim. Okup yazam bugün men. Ana tilim bu menim. Bilmesin öz tilimni, öğrenmesin ilimni. Terek olup oşarsın, hiç bilmeyip vermesin. Saygılı vatandaşlar ve Millet kanalının alıp barucuları. Sizge çoktan çok sağ olunuz aytmak isteyim. Sizge uzak ömür, qavi sağlık, çoktan çok bol bereket ailеңizga, vatanımızga tinçlik, amanlık, halkımızga uzak ömür, qavi sağlık, niyetlerine erişsinler. Bütün işleri yürüşsün. Ve herkes sağ selamet olsun. Herkesge uzak ömür, qavi sağlık. Çok sağ olunuz. Vatan, millet, halkım. Selamun aleyküm saygılı milletim, vatandaşlarım. 77 yılda kelgende bizim halk bek aman birlik edi. Öz tilinde laf edi. Kene cematıma isteyim birlik olganların, uzak ömür, sağ selametlik. Vatan ile Sabah programması devam etti. Kıymetli teleseyircilerimiz, Selam Vatan rubrikası da yetimlendi. Biz sizin selamınızı kabul ettik. Bizim kıymetli, hürmetli vatandaşlarımız. Ve sizge neyini hatırlatmak isteyeyim? Mutlaka bizge telefon açınız ve biz sizge yol alıp sizin selamınızı bütün Kırımga, bütün vatandaşlarımızga yetkizerimiz. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve men sizge endi bizim nevbetteki musafirimizni taqdim etmege aşıqam. Studiyamızda Kırım Akademik Muzikalı Drama Teatrının aktör ve rejissörü, Kırım'da nam kazangan medeniyet hadimi Elmar Ablayev. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Selam aleyküm, sabah şerifler hayır olsun. Sağ olunuz, sizge de hayırlı sabahlar olsun. Biz pek hoş duygular, bizni pek hoş duygular kaplap aldı. Siz bizim studiyamızga teşrif buyurdunuz. Çok sağ olunuz davet etkeniz için. Sabah elbette telekanalımızdan başlana. Mutlaka her gün bakınız. Bugün biraz ayrı sabah olacak, öyle mi Elmar Ağa? Siz ekran karşısında oturup ve Millet telekanalını seyretmeysiniz. Bugün siz endi bizim studiyamızda, bugün bizim teleseyircilerimiz seyretem. Rahatlık günlerinizin sabahı aslında sizden nasıl başlanır? Rahatlık günlerimnin sabahı elbette tez maşinaga oturup Ahmejitke vıznen barıp balalar teatr studiyasına ders al barmamnen başlana ve yarım gün rahatlık günleri balalarla uğraşam. Keliniz böyle bir yanlılık hakkında laş eteyik o zaman. Balalar studiyası. Qayerden bu gaye keldi onu meydana getirmege ve aslında ne vakittan beri bu studiya faaliyet gösteriyor? Endi kısmet olsa men balalarla
20 yıldan beri uğraşam. 1999 senesi Bahçesaray'da Kırım Tatar Balalar Tiyatr Studiyası Eskişehir'de degen tiyatr studiyanı meydana getirgen edim ve 10 yıl devamında bu studiyaga rehberlik yaptım. Balalarla çeşit türlü merasimler, spektakller, numayışlar hazırladık. Biz birinci olarak Kırım Tatar toy merasimi, sonra Revan adlı adetini canlandırdık. Ondan da gayrı bizim 20. asırның başında icat etken yazıcılarımızın eserlerinden birkaç eser sanalaştırgan edik. Balalar için özlerimiz yazgan birkaç piyesalarını sahnalaştırdık ve köylerde, mekteplerde, başka şehirlerde, balalar bahçesinde bunlarını numayiş etken edik. Birkaç talebem sonra rejissörlükka, artistlikке kirgen ediler Ali oku yurtlarına ve onlarını muvaffakiyetle bitirdiler. Kimisi televideniyada çalışa, kimisi aslı da tiyatrının artık uğraşmay, kimersileri balalarla mekteplerde, balalar bahçesinde çalışalar. Ondan da gayrı endi 2 yıl devamında Ahmetçik'te yanı balalar tiyatr studiyası açtık ve 2 yıl devamında endi çalışamız. Bu 2 yıl içinde elbette 20 bala topladık. Bu studiyanın erkanında Kaç yaşındaki balalar? Balalar, bizge katnagan balalar 8 yaşından başlap 15 yaşına dek osmurlar katnaylar. Yani biz en küçük böyle mektepkece deyik, bala bahçesinin yukarı yaşlarında balalar için spektaküller hazırlayımız. Meryem'nin Tüşü degen spektaklimiz muvaffakiyetle hem başlangıç sınıflarda gösteremiz, hem keçken seni Kırım Tatar Akademik Muzikal Drama Teatrımızın beraber işbirlikte Sarısu Milli Mektebinde de yanı yılga yıl başka bağışlangan tedbirlerde iştirak ettik. Ondan da gayrı Milli Kütüphanemizin tedbirlerinde iştirak etemiz. O yerde Hamdi Giraybay'ın eserlerini sahnalaştırdık ve numayiş ettik. Ve yazının sonlarında, yazının ortalarında tahminen Nazim Hikmet'in Sevdalı Bulut masalını sahnalaştırdık ve numayiş ettik. Şimdi başka eserler üstünde de çalışamız. Öyle. Da söz kelimi bağışlarsız. Söz kelimi bazar günü, Cuma ertesi bazar günü derslerimiz Krılova sokağı 37. evde geçmekte. Krımski Kinomedya Center degen şirkette. Ama bazar günü biz studiyamızga casting geçirip yanı bala ve osmurlarını kabul etemiz. Lütfen buyurunuz, sakınmаңыз. Çünkü tiyatr dünyası bu tılsımlı dünya ve balalarını hem nutukka, hem ana tilimizge, urf adetlerimizge özünü tutmak gibi çeşit türlü sahalarda bilgi beri ve öğretemiz. Maşallah, Allah yardımcı olsun. Pek gerekli mevzuda ve yönelişte siz adımlaysınız. Ve men neni kaydetmeye istedim. Siz bu sanalaştırmalarını daha çok mekteplerde takdim etesiniz, öyle mi? Balacıklarının terbiyesine dikkat ayırasınız. Evet. Evet, yani bu öyle bir mevzu ki balalar için. Yani değil ki büyükler endi namlı aktörlarımız, bunlar bizim akademik sahnamızda oynaylar, numayışlarda, spektaküllerde iştirak ederler. Bu ise biz yapkanımız balalarını tiyatr vasıtasıyla terbiyelev, ana til, milli urf adet, milli ananeler içerisinde yaşlarımız, gelecek nesilimiz, osmurlarımız bu içinde
тербиелеп, бұл біздің esas мақсадымыз. Elbette kimisi оларның артист olur, kimisi rejissör olur, belki yazıcılar bardır aralarında, operatorlar bardır. Ama herhalde bu insanlar hepsi medeni, terbiye alған, urf adetlerimizni bilgen, ana tilimizni keregi gibi menimsegen insanlar olması için biz çalışamız. Мына неде güzel kıymetli teleseyircilerimiz, geliniz Ahmetjit Şehri Pazar күні Крылова соқығында ерлешкен киностудияға өз балачықларымызны кетіріп, оларның белки де бір яңы yönelişini, istidатыны açayық. Şimdi сен бетті кесуаліміз, Allah razı olsun. Кешенлері Қырым Татар Академик музыкалы драма театры өз 30 yıllığını қайдеті, яғни сон 89-шы сенесі açılған сон сүргіннік yıllarından. Біз сізні жан жүректен қайырлаймыз. Сіз театрның қадимы оларақ бізге айтыңыз лütfen актер олмақ. Қырым Татар Академик музыкалы драма театрының актері ве режиссері олмақ. Бұл насыл дұйғы? Чүнки білеміз ки біздің милли театрымыз бұл дүнияда екене Қырым Татар бар олған театры. Elbette Қырым Татар музыкалы академик театрының актері, режиссері ve umumen Қырым Татар театрының icadkarı olmak bu çok şerefli, mühim. Çünkü bizim teatrımız dünyada siz doğru aytkanınız gibi yekeni, birdani. Elbette pek büyük mesuliyetliktir. Çünkü bütün dünyada birdani teatrımız var. Senin ne aytkanın, nasıl bakkanın, nasıl hareket etkenin, yani herkesge belli ola. Şunun için de elbet pek büyük ayram men Қырым Татар milli sahnamızda çalışkanıma, andan bu sahnadan halkka, milletke айтылacak fikirlerini, duygularını yaxşı saylap, tek milletke, halkka uygun ve gerekli olgan fikirlerini beyan etmeye tırışmam vardır. Allah yardımcı olsun. Sağ olun. Elmar ağa, айтыңыз lütfen. Siz Қырым Татар aktörleri arasında sizge nümune olarak, hoca olarak kimni gördünüz? 1989 senesi Қырым Татар muzikalı drama teatrı meydanға getirilgen son, yani Қырым Татар muzikalı drama teatrının perdesi birinci sefer bilgenimiz gibi 15 aprel 1990 senesi Arzı Kız spektaklini sanalaştırmasının açıldı. Ama 89 senesi medeni oku yurtunda biz yaşlar, yani o vakitte da osmurlar da demege mümkün edi. Biz 17'şer, 18'er yaşında yaşlarımız. O yerge bir kurs kabul etilgen edi. Ve o kursta bizge Қырым Татар sana tilin bergen hocalarım bu belli Қырым Татар aktrisası, Allah rahmet eylesin, Ayşe Apte Dittanova, Jen Kogün'de ki teatrda sahnasında çalışkan aktrisamız, elbette benim gözüm o günde onun bana bergen nasihatları til hakkında, mantık hakkında ve umumen tiyatro dünyası hakkında. Elbette yerdan ders bergen hocam Subiyapte Nalbantova, o da men hocam edi. Olar elbette bizler için nümune ediler. Güzel. Milli tiyatrımızın aktrisaları. Elbette olardan öğrendik, olardan nümune aldık.
Бұл білгілер сіздің келешегіңізге, зенатыңызмен бағылы келешегіңізге açık aydın tesir etті ve yardımcı oldu. Siz aktör ve rejissör olarak ilk sanalaştırmanızı hatırlaysınız mı? İlk sanalaştırmamı hatırlayayım, men de hatırlayayım. Sanada, yani okuv yurtunda elbet hatırlayayım. Birinci sefer Rus klasiki Островский'nin Balzaminov'ның evlenuvi piyesasından parçada bu Balzaminov'ны oynagan edim. Pek korkaydım. Heyecan. Pek heyecan içinde edim. Hatta ne yapkanımdan da haberim yok idi. Kayda barganımны, ne yerde burulganımны, ne yerde oturganımны bilem, ama ne aytkanımны, ne düşüngenimni bir şeyden haberim yok idi. Sonra kete elbette teatrның ulu zatı Konstantin Sergeyevich Stanislavski aytması gibi aktör öz üstünde çok çalışmak gerek. Yani bu aktörlük mektebinin esas maksadı yaş olacak aktörlerini özü üstünde çalışmakını öğretmektir. Ve bizim de hocalarımız şuna öğrettiler ve bugünkü günge kadar hep öz üstümüzde çalışıp gelmektemiz. Her gün, gece, sabah, akşam, gündüz okumak, bilmek, talep etmek ve üstünde çalışmak. Aktörünün bu esas işi. Evet, boyun borcu. Şimdilik teatrda nasıl sanalaştırmalar koyuyorlar? Siz nede iştirak edesiniz? Teatrda men bizim akademik muzikali drama teatrımızda endi aman 1,5 yıldan beri çalışam. Qayttım teatrga. Bundan o güne 15 yıldan beri kinoda çalışaydım. O ayrı bir mevzu, onu da laf ederimiz vaktimiz kalsa. Bu 1,5 yıl içerisinde men, yani bildiğiniz gibi Kafesteki Uriyet monospektaklini sanalaştırdım. Belli Türkolog ulu zatımız Bekir Çobanzade'ye bağışlanған. Ondan da gayrı yazıcımız Ablaziz Veliyev, kompozitor Riza Bekirov'nin işbirlikte Sevgi Hikayesi adlı Zemanevi böyle komediyanın sanalaştırmasını yaptık. Ondan da gayrı oyuncumuz, efsanevi oyuncumuz Akim Cemilev'nin 100 yıllığına bağışlanған teatrleştirilgen konsert programması. Dirijörümüz Yunus Ennanov 55 yaşını toldurdu. Onun hayat yoluna bağışlap Hayat Nağmesi adlı konsert programmasını sahnalaştırdık. Ve yakınlarda benim dostum Ablaziz Ağaveliyev'nin 80 yaşlığına bağışlap kene de bir konsertini hazırladım. İşte bunlar, şimdilik bunlar. Ve elbet sır olup kalsın. Şimdi kene de yanı spektakl üstünde çalışam. Daha aktörlarga takdim etkenim yok bunu, ama endi ssenariyası aman birkaç günden hazır olacak. Yani ressamla endi çalışıp başladık donatmalar. Pek güzel. Anaşında aktörlarda da endi heyecan duygusu biraz olacak kısmet olsa ve onlar sabırsızlıkla bu ssenarini bekleyecekler, öyle mi? Pek güzel. Men sizge semereli işinizde muvaffakiyetler ve Allah yardımcı olsun diyeyim. Sağ olun. Elmar ağa, bizim adetimiz var. Yayınımızda her bir musafirnin oyun böyle oynayımız. Yani musafirimizge oyunun kaydelerini becermege teklif etemiz. Ve bu oyun böyle bir apansızdan düşmey, biz onu elbette sizin zenatınızla bağlayımız. Siz ayttınız ki şu kinostudiyada da kimerileri aktör olur, kimerileri rejissör, kimerileri operator, alıbarcı belki elbet, öyle mi?
Bizim yani zanaatlarımız bengzey demege de mümkün. Ve men neni aytmağa isteyim, bizim canlı yayınımızda, ondan gayrı yazılı şeklinde geçken bütün yayınlarımızda bazı böyle bir force majorlar da ola bile. Sizin teatr faaliyetinizde nasıl force majorlar oldu? Bunun alakalı bizge 3 meraklı vakalarını aytınız. 3, bilmem, 3, 1, 2, ama oldu, bitti ola teatr bir sefer, bilmem kaçıncı senesiydi bu galiba 1994-93 seneleri teatrımızda Evlenu adlı spektakl peyda oldu. Ve bu spektaklde men bir şahsını icra edeydim. Yani baş kahraman Podkolesиннің hizmetçisi Stepan edim men. Öyle. O dey, Stepan sen nege tikçiге bardın? Bardım. Onu alıp geldin, bunu alıp geldin. Ve men ona cevap berem. Ve bu yerde demek bu spektakl Ahmetjit'te sahnamızda, o sahnamızda değildi. Sak şehrinin medeniyet sarayında olup geçeydi. Birden töpeden asılı turgan perde şap etip düşe ve meni bütünley kaplap ala kapata. Men ne yapacağımı bilmeyim. Yaxşı ki o truba gelip benim başıma da urmağan. Evet, siz ondan zarar koydunuz. Ama men apansızdan bebet korktum başta. Son başladım tez. Onun içinden kırmalanıp çıkmağa. Çünkü menden beraber sanada oynagan Dilaver ağa settarıp o Podkolesиннің icra eteydi. O toxtatmay spektaklini devam eteydi. Suallerini beri ve men ona cevaplarını da berem. Her şey bu tamam böyle olmak gerek. Tamam. Seyirciler kas şak kuleler, olar beleyler şayda olmak gerek edi. İşte bir sefer böyle oldu. Ondan son daha evvel bu Gani Murad degen rejissörümüz var edi. Allah rahmet eylesin. O teatrımızda Nasraddin Hoca degen piyesani sahnalaştırgan edi. Muzikası İlyas Bakşış'ның. Ve biz demek bu spektaklinin Kırım boylap yürgen edik, göstergen edik bu spektaklini. Burada bu kurman edimi bilmem, bir de bir medeniyet evinde, bir de bir Kırım'ның medeniyet evinde spektakl keti, koy zalı, yani perde böyle kolnen, yani mekanik değil de elektriknen açıla, knopka basıla, perde açıla, öyle. Ve ikinci perde başlanganda anda böyle bir uvertürası var. Herkes biz çapamız, yani atlar üstünde çapkan gibi. Ve maşinistler perdeni basalar, perde açılmay. Orkestr çala, uvertüranı çala. Sonunaca çala, bu perde hep açılmay. Endi artistler toxtaldık, oturduk. Kim rahatlana, kim düşüne. O vaxtda da telefonlar yaxşı ki yok edi. Bir da endi herkes özünü serbest duyup başlaganda birden anau perde şart etip açılıp başladı. Perde açıla, herkes artistler kimi yantaygan yata, kimi ayağı üstüne koygan yata. Anlaysız. Şu dirijörümüz Dilaver ağa Mamutov, Dilaver Bekirov bağışlarsınız, Dilaver Mamutovич. Hammana orkestrini toplap çalıp başladı. Biz artistler öz mizanscenamızga turduk ve çalışım başladı. İşimizni devam ettik. İşte öyle de vakalar ola. Elbet teatrda çeşit türlü vakalar ola. Teatr bu çok tılsımlı dünya, bilirsiniz. Öyle işte. Pek güzel. Elmar ağa, çok sağ olunuz. Gelip bizim yayınımızı pek güzel şekilde yaraştırdınız. Bizim teleseyircilerimizge nasıl dilekleriniz olacak?
Сайғылы телесерджілер, ilk evvela cümlemizge, bütünley halkıma ve her bir seyirciге ayrı-ayrı sağlık, selametlik, evlerinizge, korantalarınızga barlıklık dilemege isteyim. Çünkü sağ selamet olup da barlıklı olsak, bizim en çok vaktimiz ana tilimizge, milliligimizge keter. Lütfen, öz ballarınızını, öz evlatlarınızını ana tilimizde laf etmege öğretiniz ve buna pek büyük emniyet beriniz. Sağ olunuz. Siz çok sağ olunuz. Böyle bir vatanperver milli muhitini yarattınız ve duygular böyle bir gayet güzel kaplap aldı. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz davet etkeniniz için. Kıymetli teleseyircilerimiz, biz ise devam etemiz Vatan ile Sabah yayınımızını ve növbetteki fakt xaniyini sizge taqdim etmege aşıqamız. Bizim haberlerimiz bu sefer nasıl mevzunu eken aydınlatacaklar acaba? Geliniz hep beraber seyir eteyik. Kırım'da yaşagan Kırım Tatarlarının bir çok meraklı eski ananeleri var. Onların arasında evge kelgen misafirlerini karşılamak, kart adamlarının, ana babalarının ve senden büyük adamlarını hürmet etmek, onların kollarını almak. Bundan da gayrı toy adeti, sünnet adeti, bayramının keçirilivleri ve ilahre. Kırım Tatar halkının güzelden güzel adetlerinden biri nikah toylarıdır. En sevimli adettir. Toylarını pek sevim. Tap heyecanlanmağa başlayayım. Olar 2 gün devam ete. Birinci günü kelin tarafta, ikinci günü Kiyev tarafında. Ama şimdi kelin ve Kiyev tarafında tek bir toy yaparlar. Yani bir araga gelip beraberlikte balaban bir tantananı geçirirler. İşte fikrimce bu yakşı mı ya da yok, tek dinleyicilerimiz, seyircilerimiz kıymet kesebilirler. Çünkü böyle heyecan ile tolu bütün hayatımız boyunca unutulmaz anlarını sozmağa gerekmiz. Kuda yollamak, büyük şamatalı toy yapmak ve nikah kıydırmak en eski, en kutlevi adetlerimizden biridir. Kelin evden çıkmazdan evvel ana babasının, kartana kart babasının elini alıp razılık ala. Kudalarga kahve verilir. Kelin Kiyevge kudalarga tatlı yaşayış olsun dep bal ya da tatlı kaptıralar. Kelin Kiyev'nin evine Kur'an'nen bara. Onu küçük oğlançık tutup kete. Kur'an'ını Kiyev'nin anası oğlançıktan satıp ala. Unutulgan toy adetlerimizden biri kelinin anteri. Çokusu şimdi beyaz tüslü anterler kiye. Ama evvel ezelden kelin anteri alt üsteydi. Çünkü alt üstü sevgi, güzellik, hayat temsili. Güzel adetlerimizden beraberlikte menfi tabiat taşıgan soyları da var. Mesela evvelde kelin ve Kiyev birbirini tek toyda koruyediler. Çokusu toydan evvel birbirini bilmey ediler. Baba kızından soramayıp onu özü istegen kişiге kocaga bereydi. Lakin şimdi bu adetimiz gayip olgan. Men bellesem buna da şükür etmege gerekmiz. Dostlar, sizler ile fakt hane edi. Eyliklerde konuşkence. Фактхане рубрикасы той мерасимлерімізнен, несіліміздің чоқлашқанынен ве бүтін бұл güzelliklerінен айт олған чізгілеріні тағдым етті. Біз бұна қуванамыз, бұйық зевқиле оны сейір еттік. Бүгін біздің яйынымызда әм балачықларының, әм бүтін бұл той мерасимлеріміздің урфадетлерінен алақалы пек мерақлы фактлар сізге тағдым етілді. Мен белесем, мен умут етем, да doğrusu сіз да бегендіңіз kıymetli teleseyircilerimiz ve bu parlak ve aydın gösterici noktada bizim yayınımız sonuna yetti, men sizge deyim. Ve növbetteki yayınımızdan kısmet olsa men belesem, benim meslektaşım endi yerinde olur ve biz bütün terkibimiz ile Vatan ile Sabah programmamızını alıp baracağımız. Şimdi ise men sizge bu bazar gününü daha da güzel şekilde değerlendirmege sizge tileyim. Kalgan rahatlık günlerinizin saatini, emniyetine barınız. Olarını daha rahat şekilde bolca öyle geçiriniz. Kısmet olsa Cuma ertesi günü dekabrның 14'inde biz siz ile yeniden olacağımız. Şimdi ise men sizge hayırlı günler deyim. Efirde görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.
Yoningda bo'lib yaqin qilay yirog'ing. Qorong'u tunda o'zim bo'lay chirog'ing. Yoningda bo'lib yaqin qilay yirog'ing. Voy, Ulug'bek Rahmatullayevmi? Qo'shnimiz Shahzodaga o'xshar ekanmi? Shahzodani o'zi-yu tanimadingizmi? Yo'q.